tang sini dengan teman kadu kowe media pini naje tong donan pandame kardom bazir arning asam kardom bazir igla ni tum chengche ko ni tum kang lage alang li ser sing be central committee youth long secretary akan ko alang li bidateran sports secretary lapen ni libange Bikram Hanse water langso LSC president lalang Fransi ni tumpini labang so apres nang litung heno ke bang nang bang kelah lo non karbiang long ili tu matumi hat jong tame ex KPLT klembang tu sorry kenan let klembang fu tu pen tame paklang pon lo je dak ili tu karbiang long autonomous council dak di fulong si tum headquarters lo lapen la dak amat si ilitum dak masih kicok ketheng lahai hui alam se alang itum benda timi paklang lo alang itum ke jong ke lake inut Hanse sangho Samson Hanse alang lima tame alang itum paklang pon bang ke lake KPLT aprang klembang lo X lo lapen alang lipan tarik thongke praisi Julai ciklu hala suarni selang lipan Rostom Lekthi Wabangku lagi close man of CM Tuliram Ronghang selang itu jongkon selang li si CM Jim Klembom hud hala dak kami areng pasang lu lagi media no tum senior la selagi totally ni tum pungtung la son of brutality alang itu non government cari bom tum ke claim bangke nil tum lagi condemn number 1 lason thak sinil tum APSLC we believe in the non-violence itum violence ning hang he lapen ing samjin peaceful ban sinil tum jat aside dan itum claim poning tum lapen nil tum claim bom non-violence tengsi lapen nil tum parliamentary form of struggle sinil tum ke claim tu asi election dan nil tum cepati dun bom nil tum piniar ni hai hela sidang nil tum piniar ni nil tum vote bank bi polobat bom nil tum peace maintain ben sidang mate constitution ateng pen hala so teng ni song bom sinil tum pinir election itum hai hela san tum raro long ke tum ki hayang tax ni tum wang bom sidang me labang so claim bom hota me nil tum peace pen democratic process pen claim bom hota me nil tum APSLC a claim bang tum phan tam minang an son areng ka pasu ke ther ke haban tum tek pon long ke dam tang apor hota me ciklu joni ba aprang la he MP election di hala MP election aprang tam nil tum hukum sing terong alang li phan tame CM banglolo pondet si alang li phan tame areng ka pasu la tamil tum thek long lor la son thak si ilitum la puda adung het amin pibe Singh Hason la constituency long pen tame nilitum supporter lo alang li phan tame a hem pen a ju wan det si CM rubber farm long pune pine hala da alang li phan tame ingtang rapen amunit pan unconscious deran alang li mentally da problem gi do tupo la pan selang li pan torture lasi lason dak si api dam thung chot lok lodang te west kar biang long bithung constituency long son de inu APSLC supporter pan hang det si CM ame thang resident long kar de halai hui tame hala dak thek long apart from that la party ni tu meeting dam bom hut kupine hut meeting long nang pap dun party office ke kai la ke la election hut lo sida election se prang tam la hai continuous process sidam la penele tum hin pen dame menang am FIR ta pilu west kar biang long ta sida so far pinia ni anda thang action alang tum yen hal hai gunda tum la sinil tum pu bom lo da kar biang long tum peace and development polang tum hangju sidame peace and development ke totally ave daki ko mane gundaras si claim bom si nil tum jongpon bom nil tum APSLC tum kaning jajir ding piklo sita menan tum banganang chini dun oda la thai lo nil tum press ta pipit tilo sita non bangke kapre ka song tum an dai dum thek pon long kaning ji la ke jong dun la thek pon long parni sia jong il tum PJR ka song ni
hala bangsor ni het tamil itum theklong lo ili tum da kar beng long gunda ko an si alang li ada ka exercise ma gundaras hala sor ni tum theklong lo public aphan ke ther ke hala sor ni theklong la sinon la bangso atumi hejong la bangso alang li rostom lekthi bangke batai lo itum kaduk wita on record masih theklong lo la alang li phan bangke arrest back nangji la pen la solong la CM tuliram rong hang tame alang li long ka chirap dunduk wang thei tum theklong dak lo alang li phan tamil tum insai back nai la hen tapi sosial parti bangke itu peace tikari ninggang sam tikari kacubong ngaceng cek bangke chok chelo kedam tang arni hut phurkimo le langdam busta kheng bong kecepasum kecepavir kecepati asal itu thekam mau kasi hala bangsa tu mon lang nu thot na kijap de japa angling do kar biang law kasi la boson history bang repeat na lelom ma kasi ini tu mata dam nu en repeat te hemolu akhe de ki chum apa da ko chum de ko si no teng ko te jitu non BJP dun ki claim bom asaya ba ke khe hianong bom ke pachar bu tuji ang thekchen plan rang lo kon kita tang arni itum la x ke LMF di ki claim bangku Samson Hanse pan ka torchara bangai chok chit pin khang jang lo ala le tum ihut si det no ria farman si chi song lo sarkar pan anin chi thesi hong bang lo nang hong bang ele phi ala le tum han lang le si kin lang jel lar nun ke ku pi lo are nga pu tak si pas chi jin so me lan dam bolo dum te ala le tum mi thang apran chi tun rupen si ala le tum ke dam tang hota me habit haram ki lut nang lo in phacha check nang lo sita nono bangke ala itu aphan mathasi rat aphan mathasi sarkar ala marjusi hongna bar de matiti idum theklong prong ningkang sam ke dui phan peace ke dui phan non ke bande da phi ka chinne ka bangke lage tum chichak ding e lagi la se ala tum tami press meet chipilo papen fire da mi pidam lo ala tum ang sawan da merang tum lo pelelo ala ni puthak rostom lekthe puthak kusi tu press meet dan thekong lo lasi nilu to mehin dan kamu sa dami ipil lo la rostom lekthe ban mangke lagi immediate arrest nagi kalau kan judicial inquiry ta pedo na po ka tapi proses on claim lo komat lo ala ni anun ka jatu komat sa kaping kan komat lo ka ticket di ala so ke advocate bang hanta lake adai sigat lake athenang li hot jun bang pen a hot gedang pen adun thang ke preka pedo lasi lason abu lason atau mon lang nuk hendong pacar lebih dari Japan alang itu mana cunuri lo non tamtang lo ke bang clear ni ke lalu son astai bang ke dari Japan seperti itu lalu chapudi la Rostom lekhe ahor pe president po Congress ahor pe president po BJP asla support na tum he gopilo kudu party bangale tum Congress to ha BJP to ha dang boy bangale tum puthai ve sida ultimately ke alangli ke CM hem si vidun kriya bang pulo la pen la timkar biang long bo tum dum di la timkar biang long bo chekrong tum long selang li tulut asi non kar biang long ke a BJP da vedelo la pen Congress bang nani dolang ni sida BJP ke totally vedelo athema elected tum sino chekrong ha vedelo they said ya timkar biang long one of isi NGO sang sila tum non claim bom non wrong jule dam stala tum BJP abinar pen dam hai ke because alang tum ji sini lo je BJP masih ada lo wrong no 60 lo benar ka ada tum tim kar biang long ban sidam no le to tell lagi out of BJP lage him ben na ni tum churo lo 60 lo putha ala tum awareness na claim dum chu ili tum sar jayega thar pen chengpon lo la pen for the past 12 to 13 years ke continuous lo gadi ington de pin pen se awareness people se rat tum da chini lo la pen rat tum chini ne tik ke ele tum electoral process na ajan tum bune la sino ka chini da do bom lo result ke pilo nine constituency ni tum je pahai de lo de ka chini polo la selang li tum tame derong chelo BJP yang salam council cerai beri sampai way back 10 years back pen selang li CM ningkan keblo ke dikanita ningkan kebo prang masih 60 dolar lama lang training bolu sonde alang li pini ni tum han APSLC pan homosti sirkep ke
ni tu mana pahai jok tadi pula non alang li nang ching dun der ong masih ni tu mangai homosti sirkep ke capai der lo raphan ka pachini po tangka ki piben kali ke ther ke hapen kali ka kidnap dam kali only one source of information itum pilo constitution 6 schedule awareness ki land